لاليكيدن لروجاوای کردستان و سوریه جی لفو تفگرا داعشه ده ای سال ده سال 2021 ده زیده بویه. باوای کی کو دنافا کامپا هوله ده بتایبتی اگر ام بحث بکن بویرین کشتنه ین کو جکدارین داعشه ین مالباتین داعشه پیراد بن گلکی زیده بویه ده ای سال ده سال 2021 ده. ده ریا ویدیو لکه زیده تر امی بحثا و مجاره بکن لفو تفگرا داعشه لاليكيدن که چند زندان داعشين بن كنترولا هسده و ريبابريا خسرده لروج آوای کردستان و باکور روشالات سوریه هنه. هندزانن 23 آدار دو یمین سالوگرا کنترول کرنا باغوز بوکو پیگاه هری داوی یا داعش بو لروشالات دیرا زوره کبوی آوایی دماکو 23 آدار سال 2019 ده هزن سوریا دموکراتیک هسده به آلیکاریا هف پیمانیا ناو دولتی داعش لوی باجاروکی تکشکاندن ادی او آخا هری داوی بو نافچه هری داوی بو کد دست داعش دمابو لسوریه بوی آوایی سرکفتنا لسر داعش هات راگ هاندن ویدمه لی داعش امدزان کو سال 2014 خلافت اخو راگ هاند یا راست کو نافچه یک دبن دسته و ده نمایه لیدی سامبریا شانه رازایی لفو تفگران کریاران ین تروریستی انجام دادن به تایبتی آلیه دیرا زوره و لکامپا هوله. لگوری آمارن هری داوی ین کونتاوین یک بوی و انجمنا اسایشا ناف دولتی راگ هاندنه لگوری وان آماران دیار دبکو 10,000 چکدارن داعش لسوریا و عراقه هنه. آمار نتوین یک بویی دیار جیدکن کل ناوا کامپا هوله یا سرب باجار حسکه روجاوای کردستانه بهتر جه 62,000 نشجی هنه کلوی کامپه جیانا خودر باز دکن هشته جصدی جوان جنو زاروکن داعشینه مالباتن داعشینه. رخصتنا چاودریا مافی مروان جی هومن رایس وجالی و خواهر راپورک بلاف کر بود دنوترین راپور خود راگ هاندیه کو 43,000 کسین بیانی جزاروک و جنین چکدارن داعشه لناوا کامپا هوله و گرتیگهن هسده و ریوبریا خسر دهنه هجمارا کو هومن رایس وج راگ هاندیه 43,000 دناوا وان ده جی 27,500 زاروک هنه پرانی آوانجی لناوا کامپان بگومان زاروک و جن بهتر دناوا کامپان ده تینه بجه کرن و ظلام جی بو گرتیگهان تینه شاندن 300 زاروک لناوندن راهینانه و پرورده وكيدن اگر ام بحثا زانيارين كوريفبريا كامبا هولي بلاف كرنش بركو من آمجه بكري لكامبا هولي جدسبكا في سال 2021 و حتى نها قلق بويرن كشتني روددن باوايك روجانن وچين بفي آوائي جناوا كامبا هولي تينا بلاف كرن هولين كشتنينا يانجي بويرن كشتنينا باوايكي لغوري آمارن هريداوي كوريفبريا خسر راگ هاندنه 31 کس هاتنه کشتن جدسپیکا وی ساله لناوا کامپا هوله. لگوری راپور رخصتن ناو دولتی نزدیکی 12,000 گرتین داعشی دناوا وان ده دردورا 8,000 داعشین کب اصل سورین و عراقینه لگرتیگهن حسده لباکور روشالات سوریای هنه 4,000 جی گرتین داعش کب اصل خواه بیانینه. افگرتین بیانین داعش پرانیاوان جپنجی ولاتین جدا جداین جهانینه که حکومت وان ولاتان حتی نها آمدبونا خو نشان ندانه که ولاتین خواور گرنو وان وگرین جبو ولات وان یه رسند دوی درباره دجی هیومن رایس وش داخوازه جولاتین بیانی دکه که ولاتین خوا جناوا کامپه جناوا گرتیگهان ور بگرن وان وگرین جبو ولات وان یه رسند بتایبتی هم دزانن بدهان گرتین داعشیین اوروپی جوالاتین وکا بلژیکا، بریتانیا، فرانسا، آلمانیا لگرتیگه کامپن ریوبریا خسرو حسده هنه. وکیدن جوالاتین عربی جی چند گرتین داعشی هنه بتایبتی جوالات مصر، تونس و یمنه که او جی هر لناوا گرتیگهن حسده و ریوبریا خسردنه. اگر ام بحثا هجمارا کامپان و گرتیگهان بکن بهتری جده کامپان
لجێر دەستی ڕێڤەبەریا خوەسەر هەنە لەژێر دەستی هەسەدێ هەنە بتایبەتی ئەگەر ئەم بەحسا دوو کامپێن گرنگ بکەن و هەژمارە گژگرتی و ماڵباتێن داعشێ تێدەنە ئەو ژی کامپا ڕۆژ یا لە دێرکێ و کامپا هۆلێ یا لە باژارێ حەسەکێ و چەکدار و ژن و زارۆکێن داعشێ لەوان هەردوو کامپان هەنە وەکی دن زندان و گرتیگەهژی هەنە یەن هەسەدێ و ڕێڤەبەریا خوەسەر کو هەژمارەوان هەفت زندان و گرتیگە هەن گرتیên داعشێ لێ دمینن دوو زندان جوان لە باژارێ حەسەکێنە دەربارێ vêyekê jî zanyariyên hevpeymaniya navdewletî nîşanê bo yekê didin ku li zindanekê jiyên Hesekê ku ji sê avahiyan pêk tên avahiyên dibistanan in weke zindan hatiye bikaranîn nêzîkî 5,000 girtiyên Daişê hene girtîgehek jî li Dêrikê heye yek jî li Rojhilatê Şeddadê bajarê Şeddadê ku ser bi başûrê Hesekê ve ye li wir jî girtîgeheke Daişê heye û girtîgehek zindanek li bajarê Kobanê jî heye ku hejmareke zêde ya girtiyên Daişê di nava van girtîgehan de heye hem rêveberiya xweser hem rêxistinên navdewletî bi berdewamî daxwazê ji welatên û hikûmetên welatan dikin ku van zarokan, van malbatên Daişî, van çekdaran werbigirin ji bo ku wan vegerînin ji bo welatê wan ji ber komatirsiya wan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê her ku diçe zêdetir dibe rêveberiya xweser dibêje yan bela welat hikûmet wan çekdaran werbigirin yan jî rê bê dayîn ku dadgehek li Bakurê Rojhilatê Sûriyê bê avakirin û ev çekdarên Daişî bêne dadgeh kirin.